Ležim na ležaljci, otvorenih očiju i pokušavam zaspati. Evo, već par minuta razmišljam o starici sa satom koju sam danas sreo u dvorištu. I drago mi je što na njenom satu nije bilo kazaljki. Baš sam neki dan u posredniku vidio odvratan kuhinski sat. Ko pravi tako nešto? O moj Bože, još nisam ugasio električnu peć. Ili jesam? Ne, nisam! Skačem i gasim je. Tik. Vraćam se do ležaljke i ponovno legnem na nju. Sklapam oči i pokušavam zaspati. Ali, proljetno sunce sja kroz prozor ravno na mene. Postaje mi vruće. Dižem se i sjedam na fotelju pokraj prozora. Sad bi čak i mogao spavati. Ali neću spavati. Uzet ću papir i pero i pisat ću. Sve sam promislio još jučer. Biće to priča o čudotvorcu koji živi u naše vrijeme, ali on ne stvara čuda. On zna da je čudotvorac i može napraviti bilo koje čudo. Samo jednim zamahom prsta, ali on ne čini čuda. Iseljavaju ga iz njegovog stana, njegovog vlastitog stana. I on zna da jednim potezom ruke može napraviti da taj stan ostane za njega, ali on to ne čini. On pokorno izlazi iz stana i živi u stračari izvan grada, samcat u stračari izvan grada. On zna da tu stračaru može pretvoriti u predivno zidanu kuću, ali on to ne čini. On nastavlja živjeti u stračari i na posljedku umire, a da se života nije napravio niti jedno jedino čudo. Onaj Sakerdal Mihajlović puknuće od zavesti. On misli da ja nisam više u stanju napisati genijalnu stvar. Samo zbog njega pisat ću 18 sati za redom.